Ni mutino uria uhanikire barabara-ini ya Marula guthie Naivasha na gutiga andu ana makuite na angi kugurara. Mutino uyu uhanikire utuku wa gukia umuthi gatakati ka ngari nini iria guthiaga mwena wa Naivasha na bathi imwe iria kumite Nairobi yerekeire Butere. Andu ana aria moima ngari-ini yo nini makuire hau guku na waria magire na nguraro mateng'eririo thibitari-ini ya Naivasha gutangikirwo. Wawishi wamekufa karibu wote, ni mama mmoja tu ametolewa, lakini ako hali mbaya, amepelekwa hospitali, ambulance ilimchukua. Lakini hapa kwetu tumeumia tu minor injuries. Kuringana na umwe wa aria meonire mutino uyu ukihanika, ngari yo nini niwe icungiririe mutino uyu na ungiuma na ikuũ nyingĩ tiga no ndereba wa bathi. Tukasikia sauti inatokezea. Kuangalia tukaona gari ndoko hii zimekongana na hii basi. Sasa watu wenye tulikuwa ndani wote, kuna wenye walifaint na wengine tukakuwa confused. Sasa kwa hiyo hali wengi walianza kulia ndani ya hii gari. Mĩĩrĩ ya aria makuire nĩ ĩtwarirwo mocarĩ-inĩ ya Naivasha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.